Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kurasa ubudasiba ku gihugu cya Iran. Intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kugaragaza yuko idatezwe guhagarara mu minsi ya vuba. Ku munsi w'ejo akaba aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ikirwa cyitwa kharg giherereye muri Iran. Iki ngiki kandi kikaba ikirwa kibasha kunyuraho 90% by'amavuta cyangwa se by'ibikomoka kuri peteroli byose bibasha kugurishwa mu bindi bihugu gusa biturutse mu gihugu cya Iran. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo akaba aribwo Donald Trump ku butumwa yabashije gucisha ku rubuga rwitwa Truth akaba yaremeje ko igisirikare cya Amerika cyabashije kurasa kuri iki kirwa. Kikaba kandi ikirwa giherereye muri mayiro zigera muri 20 uvuye ku mwaro w'igihugu cya Iran. Iki kirwa kandi kuba cyarashwe akaba atari ibintu byoroshye cyane bitewe no kubingana 90% by'amavuta ya Iran yose agiye gucuruzwa hanze abasha kunyura kuri kino kirwa. Iki kirwa kandi kikaba gifite n'ububiko cyangwa se ibigega byinshi cyane kandi binini bibasha kubikwamo peteroli yazakoreshwa mu myaka iri imbere n'igihugu cya Iran. Tubivuze neza, iki kirwa cya kharg cyangwa se Kharg Island akaba ari rwo rutirigongo rw'ubukungu bwose bwa Iran bitewe nuko kinjizaga mu miliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga y'amariyari. Aya akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Iran. Iki ngiki kandi ni ikirwa giherereye mu ntara ya Bushaheri muri kilometero zisaga 30 uvuye ku mwaro yo ku nyanja yo mu kigobe cya Perisi. Kugira ngo banze wumve ukuntu ikirwa ari ikirwa gikomeye cyane ndetse kandi kibasha gufatira runini igihugu cya Iran, reka tubanze tuvuge umumaro wa kino kirwa. Iki kirwa cya kharg giherereye muri Iran akaba ari ikirwa cyabashaga kuba cyabika miliyoni 30 z'utugunguru twa peteroli tukabikwa mu bigega neza ku buryo twazabasha gukoreshwa mu myaka iri imbere mu gihe cyose haba habayeho ikibazo cya peteroli mu gihugu cya Iran ndetse no hanze yacyo. Iki ngiki kandi ni ikirwa cyabashaga gucaho utugunguru tungana na miliyoni 6 buri munsi tubasha kuva muri Iran tujya kugurishwa mu bindi bihugu. Muri make kino kirwa cya kharg cyabasha kuraswa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari rwo rutirigongo ndetse kandi n'isoko nyamukuru y'amafaranga Iran yabashaga gukura mu mavuta cyangwa se mu bikomoka muri peteroli. Iki ngiki kandi ni ikirwa cyabashaga kwinjiriza igihugu cya Iran amafaranga ari hagati ya miliyaridi 60 z'amadolari y'Amerika kugeza kuri miliyaridi 95 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ayo yose kandi yabaga avuye mu mavuta ndetse kandi bikomoka kuri peteroli igihugu cya Iran cyabashaga gucukura mu gihugu cyabo bakabigurisha ku bindi bihugu. Muri make tubivuze neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kurasa kuri kino kirwa. Amerika yari kubisaba babaza igihugu cya Iran, nubwo Amerika yabasha gukora ibi ngibi ifite izindi conditions yabashaga gusaba igihugu cya Iran arizo tugiye kureba muri kino kiganiro. Amerika ikimara kurasa kino kirwa barasha ahantu hasanzwe hatari ububiko bwa peteroli ndetse kandi ntibarasa ahantu hari inganda zose za peteroli kuri kino kirwa. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashije kurasa ahantu hatari igikorwa remezo cyose cyabasha guhombya igihugu cya Iran. Gusa nubwo Amerika yabashije kurasa kuri kino kirwa gusa ntigire igikorwa remezo cyose cya peteroli cyangwa se cyerekeranye na peteroli yabasha gusenya cyangwa se kurimbura. Icyakurikiyeho nta kindi, Amerika yisibwira Iran yuko bagomba gufungura umuhora cyangwa se inzira ya Hormuz. Bitaba ibyo Amerika yatangiye kurasa ububiko bwose bw'amavuta ndetse kandi n'inganda ziherereye hano zitunganya ibikomoka kuri peteroli byose bya Iran biherereye kuri iki kirwa cya Kharg Island. Tubivuze muri makeya, iyi ngiyi akaba ari gasopo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Iran zibasaba gufungura umuhora wa Hormuz mu kugira ngo babashe kureka ibikomoka kuri peteroli babashe kunyura muri iriya nzira, kubera ko Amerika yari imaze kwereka Iran yuko bafite ubushobozi bwuzuye bw'uko babasha kubahombya nabo kino kirwa bakigira isibaniro ry'ibisasu bya balistike. Amerika kandi yatangaje yuko irakomeza kurasa kino kirwa cya Kharg Island kibasha kunyura ibingana na 90% bya peteroli yose ibasha gucuruzwa n'igihugu cya Iran. Bavuze ko barakomeza kuharasa kugeza ubwo biraba ngombwa Iran ikabona yuko nta yandi mahitamo ifite maze gafungura inzira ya Hormuz ikabasha kwemera ibikomoka kuri peteroli ikabasha kunyuraho bijya mu bihugu bitandukanye byo muri Aziya ndetse no mu zindi mpande z'isi yose. Trump kandi yahaye gasopo igihugu cya Iran avuga yuko kigomba gufungura uyu muhora wa Hormuz vuba na bwangu. Atangaza ko kandi igihugu cya Iran n'icyanga nta yandi mahitamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraba zifite, ahubwo zirakurikizaho nazo guhombya igihugu cya Iran ku buryo bukomeye cyane, aho baraza kurasa inganda zose ziherereye kuri kino kirwa cya Kharg Island ndetse kandi bakarasa n'ububiko bwose bwa peteroli cyangwa se ububiko bubasha kubika utugunguru tungana na miliyoni 30 twa peteroli kuri iki kirwa cya Kharg cy'igihugu cya Iran. Ibi ngibi kandi Amerika yabikoze nyuma y'uko igihugu cya Iran mu minsi ishize cyari kimaze gutangaza yuko Amerika niyongera guhirahira ikarasa ububiko bwose bwa peteroli bwa Iran cyangwa se uruganda rwose rwa peteroli rwa Iran, Iran nayo nta kindi kintu izahita ikora, nayo igomba kuzahita irasa ibigo byose bikomakomeye bijyana ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubukungu, ikazarasa kandi ibyo bigo byose by'ubucuruzi mu bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati. Iran kandi yongeyeho yuko nirasa ibyo bigo cyane cyane izakomeza kwibanda mu kurasa inganda zose zitunganya amavuta
ziherereye muri ibi bihugu byose by'ibifatanyabikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make Iran yo yagambiriye gukomeza kwica ndetse kandi no gukomeza guca intege system yubatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa petrodollar. Iyi ikaba ari system ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu kwerekana ko ari igihangange mu isi yose, bitewe n'uko bino bihugu by'isi byo mu burengerazuba bw'isi bibasha kugurisha peteroli gusa bikayigurisha mu madolari honyine. Kuba bino bihugu byose kandi byaratangiye guhagarika kugurisha ibicuruzwa byabo bigikomoka ku mavuta ndetse na peteroli, bikaba biri mu mpamvu za mbere ziri gutuma idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritagira imbaraga nk'izo ryahoranye, aho kandi Amerika imenera mu mafaranga menshi angana n'amamiliyaridi, kubera ko bino bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati bitari gucuruza peteroli mu madolari ngo Amerika ibashe kubona inyungu yayo ivuye mu gukoreshwa cyangwa se mu gucuruzwa kw'amafaranga y'amadolari yabo. Muri make byumvishe neza, iyi ikaba ariyo mpamvu ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye guhatiza igihugu cya Iran yuko kibasha gufungura umuhora wa Hormuz mu kugira ngo bino bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bibashe kongera gufungura ubucuruzi bwa peteroli ndetse n'ibikomoka ku mavuta, bitewe n'uko uko iminsi igenda ishira intambara ikomeza kuba, ndetse kandi uyu muhora cyangwa se iyi nzira ya Hormuz ikaba ifunze, nta bikomoka kuri peteroli bibasha gucamo biva muri ibi bihugu bijya kugurishwa ahandi. Iki kikaba kiri mu gihombo gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irahura nacyo igitejwe na Iran. Iran nayo kandi kumenya iryo banga ry'uko bagomba guhombya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba biri gutuma nabo bagomba gukomeza gufunga uyu muhora cyangwa se iyi nzira Hormuz, bakaba batari kwemera ibikomoka kuri peteroli byose byava muri biriya bihugu bijyanwa muri Aziya cyangwa se mu zindi mpande zose z'isi, bitewe n'uko babizi yuko bari guhombya cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi akaba ari cyo kintu cya mbere bifuza kwitura Amerika. Ikiri kwibazwa n'abantu benshi, abantu benshi bari kwibaza bati ese kuba Amerika yabashije kurasa ku kirwa cya mbere cy'urutirigongo rw'ubukungu rwa Iran aricyo Kharg Island cyangwa se ikirwa cya Kharg, ese Iran iremera gufungura iyi nzira ya Hormuz cyangwa se uyu muhora wa Hormuz, cyangwa se ahubwo irakomeza gutsimbarara ntihafungure? Ku yandi makuru kandi bikaba birimo biravugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uko zabashije kubona yuko Iran idafite gahunda yo gufungura iyi nzira ya Hormuz cyangwa se uyu muhora, ngo Amerika ikaba yanze yuko igomba gufata abasirikare bagera ku 2,000 baherereye mu ntara ya Kotegawa mu gihugu cyo mu Buyapani, ikaba yatangiye kubohereza gake gake, ibohereza kandi bagana kuri iriya nzira ya Hormuz, ndetse kandi abasirikare bakaba bafite misiyo imwe gusa yo kugenda bagafata iriya muhora cyangwa se bagafata iriya nzira ya Hormuz mu kugira ngo babashe kurinda amato yose atwara ibikomoka kuri peteroli ahanyura ajya mu bihugu bitandukanye. Amerika kandi ikaba yongeye igapanga n'andi mato menshi y'intambara y'abasirikare barwanira mu mazi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose bakaba biteguye kujya kurwana inkundura n'abasirikare ba Iran bari muri uriya muhora witwa Hormuz uri kurindwa n'abasirikare ba Iran. Ese wowe by'iyi ntambara uri kubibona gute? Ca muri comment section ubundi utubwire. Nagusaba kandi kwiyandikisha ukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose wabisanga kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.